Dobroveče. Lepo je što smo u predvečerje dva velika i značajna datuma u ovom ambijentu, u ambijentu neke stare učionice, ali zapravo ambijent nije ključan, ključni su ljudi i ono što se u tim prostorima događa vekovima. A ta dva značajna datuma koji su pred nama su Sveti Sava, koji je već jako dugo školska slava, jer se Sveti Sava smatra zaštitnikom prosvetnih radnika, učenika pre svega, i istovremeno u predvečerje smo Međunarodnog dana sećanja na žrtve i heroje Holokausta i mislim da je to prilika da se još jednom razmisli šta se događa kada zlo nasrne na one ljude koji su na sebe primili tešku i odgovornu misiju da podučavaju. I zbog toga će ovaj mali istorijski pregled biti posvećen svim tim ljudima, čija imena hoćemo i nećemo pomenuti. Ne možemo da pomenemo sve, ali neke hoćemo. I tako, ako se vratimo u prošlost, prosveta zapravo postoji od vajkada. Napor da se poduči i prenese znanje, što je zapravo najdragocenije nasleđe koje primamo od prethodnih generacija, dobar je opis posla prosvetnog radnika, vaspitača, učitelja, nastavnika ili profesora. I prema matičinom rečniku srpsko-hrvatskog jezika, reč prosveta upućuje na organizovano davanje znanja i kulture narodu, naročito omladini. Srodna reč, glagol prosvetiti, znači prosvetno uzdići, podići stupanj kulture, šireći znanje i obrazovanje ljudi. I čini se da je prenošenje znanja i iskustva istovremeno sa začetkom civilizacije. To je to što mislim kada kažem da prosveta postoji zapravo od vajkada. Ljudi koji podučavaju druge stoje iza svakog sačuvanog teksta koji imamo kao nasleđe, jer je zapisivanju prethodilo opismenjavanje u nekakvom ovakvom ambijentu ili sličnom. Od stare Grčke nasledili smo reč pedagog, što je stručnjak za pedagogiju, za učenje i podučavanje. Ali ja bih se vratila malo ranije u prošlost, u Kinu, gde se počeci školstva datiraju negde u 2070. godinu pre naše ere. Obrazovanje u Kini, u toj staroj Kini, počelo je sa klasičnim delima, koje oni zovu 4 knjige i 5 klasika. To su veliko učenje, doktrina o sredini, analekti Mencius, klasična poezija, knjiga dokumenata, knjiga obreda, I Ching i prolećni i jesenji analiji. I to su se smatrali osnovnim tekstovima koje je trebalo naučiti da bi se razumela autentična misao konfučijanizma. I ovo je vrlo važno mesto zbog toga što nam ukazuje da je od početka obrazovanje i temelji duhovnosti, ono što je duhovna paradigma svakog čoveka, danas bismo možda rekli transcendentalni označitelj ili Bog, svejedno, dakle da je od početka obrazovanje neodvojivo upravo od te tačke oslonca svakog čoveka. Što se Kine tiče, počevši od vremena dinastije Ši, to je 2070. pa sve do 1600. pre naše ere, dakle, tradicionalno je bilo da drevni kraljevi i carevi biraju dobro obrazovane zvaničnike da im pomažu u upravljanju svojim kraljevstvom. I to nešto govori, verovatno i objašnjava zašto je ta civilizacija tako dugo trajala. Formalne škole osnovane su tokom dinastije Ši, upravo, eto kao što smo rekli, u ovo vreme i verovatno su ovako izgledale. Ovde su primeri kineskog pisma, nećemo se time baviti, ali eto i oni su imali nekakve skamije kao i mi. I sada sledeće, na što bismo mogli da pređemo, je druga velika kultura, to je Indija. Obrazovanje na indijskom podkontinentu počelo je nastavom tradicionalnih predmeta, uključujući indijsku religiju, matematiku i logiku.
I opet imate spoj duhovnosti i obrazovanja. Rano obrazovanje u Indiji počinjalo je pod vođstvom gurua ili prabua. I to je otprilike kao na ovoj slici. Imate jednoga koji je duhovni vođa, ali je istovremeno i učitelj. Nastava se zasnivala na varni, na toj društvenoj klasi i specifičnim dužnostima povezanim sa svakom kastom. Brahmani su, to je najviša kasta u Indiji, su proučavali svete spise i religiju, što znači da je duhovnost bila namenjena eliti, dok su kšatrije bile obučavane u različitim aspektima ratovanja. Šudre, koje su pripadale radničkoj, onoj nižoj kasti, učili su se veštinama potrebnim za različita zanimanja. Rigveda, koja se datira negde od 1700. do 1000. pre naše ere, pominje pesnikinje kao što su Lapamudra i Goša. Do 800. godine pre naše ere žene poput Gargi i Maitreji bile su zapažene kao učenjakinje u Upanišadama. I ovo treba prosto imati na umu zbog toga što i srpski srednji vek beleži jednu izuzetnu i književnicu i intelektualku, to je monahinja Jefimija. Ne samo njen književni rad, nego i njena prepiska sa najznačajnijim intelektualcima zapadne Evrope govori nam i o ženskom doprinosu kulturi u najosnovnijem smislu te reči. Maja, sad se vraćamo u Indiju, majka istorijskog Bude, bila je obrazovana kraljica, a druge žene u Indiji doprinele su pisanju palijskog kanona. Među kompozitorima Sangam književnosti 154 su bile žene. Međutim, uprkos ovim doprinosima, obrazovanje i društvo toga doba i dalje su bili pod dominacijom obrazovanog muškog stanovništva i to je nešto što je svojstveno uopšte tradicionalnim kulturama, ne samo Indiji. Najranije obrazovane institucije u Indiji, a obrazovanje je vezano za sistematično obrazovanje, prosveta je vezana za to, često su bile izolovane od naseljenih područja gde su učenici sledili stroga monaška pravila koje je postavio njihov guru i živjeli u ašramima daleko od gradova. I to nije loše u današnje vreme imati na umu, da je ozbiljna samodisciplina potrebna da bi se savladao proces učenja. Međutim, kako je stanovništvo raslo tokom Gupta carstva, urbani centri učenja postojali su sve češće, a gradovi poput Varanasija i budističkog centra u Nalandi dobijali su na značaju. I to je mali uvid u Indiju. I idemo dalje kroz antički svet i sad smo u starom Egiptu. Ta kultura se datira negde od 3150. pre naše ere do 4. veka pre naše ere. Dakle, u starom Egiptu je oblikovano i usmereno, obrazovanje je oblikovano i usmereno na razvoj veština pisanja, matematike i ponovo verskog znanja. I vi ovde vidite upravo jednu ilustraciju koja pokazuje egipatske pisare. Najprestižnije obrazovanje bilo je upravo rezervisano za te pisare koji su bili obučeni u čitanju i pisanju hieroglifa i hijeratskog pisma. Ovo su, kao što je verovatno svima poznato, hieroglifi. Škole za pisare često su bile povezane sa hramovima i vladinim kancelarijama gde su mladi dečaci učili da prepisuju tekstove, vrše proračune i razumeju moralna učenja. Obrazovanje je bilo duboko isprepleteno s religijom, a sveštenici su bili odgovorni za održavanje hramova, obavljanje rituala i tumačenje volje bogova. Verski tekstovi su bili ključni za obrazovni sistem, a mnogi lekcije su se fokusirale na moralne poduke, bogove i zagrobni život. Obrazovanje je bilo vitalno sredstvo za održavanje društvenog poretka i obezbeđivanje funkcionisanja države. I to bi bio kratak uvid u predmonoteizam. I sada idemo na monoteističku kulturu. Monoteizam je samo naglasio značaj učenja. Videli smo da je on već bio potpuno jasan starim kulturama. U drevnom Izraelu obrazovanje je bilo prvenstveno religiozno, u ostalom, kao što smo videli i ranije, fokusirano na proučavanje Tore i drugih svetih tekstova.
Osnivanje škola, kao što je heder za mlade dečake i ješive za napredno učenje za starije, postalo je uobičajeno, a posebno nakon uništenja drugog hrama 70. godine nove ere, što je dovelo do većeg naglaska na obrazovanju kao sredstvu očuvanja jevrejskog identiteta i kulture. U Tori postoji jasna zapovest, a Toru treba pomenuti zato što je ipak ona u osnovi sve tri tradicionalne monoteističke religije. Dakle, postoji jasna zapovest da roditelji, posebno očevi, imaju dužnost da svojoj deci prenose znanje i razumevanje Božijih učenja, što je temelj duhovnog i moralnog odgoja sinova. Zapovest iz Biblije nalazi se u knjizi ponovljenih zakona, odnosno u knjizi Devarim, gde stoji upravo ovo, u 5. Mojsijevoj, dakle, što ovde piše, i u prevodu to bi glasilo i poučavaj ih, misli se tim zakonima, svoje sinove i govorit ćeš o njima kad sediš u kući svojoj, kada putuješ, kad ležeš i kad ustaješ. Drugim rečima, ova zapovest, jedna od 613 zapovesti iz Tore, odnosi se na mitzvu limud Torah, to jest na obavezu učenja Tore i prenošenja mudrosti s generacije na generaciju. Nakon rušenja drugog hrama, kada rabini zapravo preuzimaju, a reč rabin znači učitelj, i kada kažu nekom rabi, zapravo mu kažu učitelju. To se odnosilo i na Isusa kad mu se obraćaju u novozavetnim tekstovima. Znači, kada rabini preuzimaju ono što je nekada bila funkcija hramskog sveštenstva, oni će zapravo kroz svoje komentare razvijati istovremeno i određenu vrstu pedagoške literature. Ona nije primarno imala tu funkciju, ali ona to zapravo jeste. Tako rabi Šimon ben Gamlijel, a i neki drugi rabini objašnjavaju da roditelj ne samo da treba da prenosi znanje, već i da obnavlja i objašnjava učenicima Toru, uključujući moralne i praktične propise. Znači, veza između onoga što je tekst i primene toga znanja u svakodnevici. U tradiciji se naglašava da poučavanje dece nije formalna aktivnost samo u sinagogi, već deo svakodnevnog života kroz razgovor, primer i praktikovanje zapovesti Tore u svakodnevnim situacijama. Znači, imate svagdanje učenje, imate prenošenje morala i etike i kroz postupanje zapravo uspostavljate model ponašanja koji se pokazuje u savremenoj pedagoškoj praksi kao verovatno najbolji, jer deca oponašaju ponašanje roditelja mnogo više nego što bi nekakvu apstraktnu poduku poučavali. I upravo kroz tu zapovest judaizam ističe odgovornost roditelja u oblikovanju duhovnog identiteta dece i očuvanju tradicije, tako da Tora stalno živi i prenosi se kroz generacije. Znači, primarno je fokus na roditeljima, ali i na rabinima, odnosno učiteljima. I sad je ovo vrlo interesantno. Kada je tradicija Mojsiju ukazivala najveće počasti, nije ga nazivala ni herojem našim, ni našim prorokom, ni našim kraljem. Zvala ga je jednostavno Moše Rabenu, Mojsije, naš učitelj. Jer upravo se u oblasti obrazovanja gubi ili dobija bitka za dobro društvo. S prvim vekom nove ere jevrejske vođe su prepoznale potrebu za strukturiranim obrazovnim sistemom, što znači da počinje da se razvija nekakva pedagoška praksa, nekakvo školstvo. Prvosveštenik Jošua ben Gamlijel donao je zakon kojim se zahteva da svi dečaci stariji od 6 godina pohađaju školu, čineći obrazovanje obaveznim za jevrejsku decu. Ovo je označilo početak formalizovanijeg pristupa jevrejskom obrazovanju, koji je uključivao osnivanje javnih škola u raznim gradovima i provincijama. Tokom srednjeg veka jevrejsko obrazovanje se nastavilo razvijati sa porastom talmudskih studija, to će reći studija komentara Tore, i osnivanjem ješiva u Evropi i na Bliskom istoku. Znači, mi govorimo sad zapravo o istoriji dijaspore, jer to je taj period. Ove institucije su postale centri učenja, gde su se učenici bavili rigoroznim proučavanjem jevrejskih tekstova i zakona. Nakon emancipacije, znači u 19. i 20. veku, jevrejsko obrazovanje se suočilo s novim izazovima i transformacijama. Naravno, čim se uđe u širu društvenu zajednicu,
proces harmonizacije zahteva jedno bitno fleksibilnije odnošenje i prema sopstvenoj tradiciji. I to podrazumeva u određenom smislu i sekularizaciju, a s druge strane integraciju tih dijasporičnih Jevreja u šire, pre svega, evropsko društvo. Tako se javlja i reformski pokret koji je uveo nove obrazovne prakse, uključujući i obrede uvođenja u versko punoletstvo i za dečake i za devojčice. Eto sad da damo jedan mali komentar. Novi Sad je taj obred koji se zove bat micve za devojčice imao svega 10 godina nakon što se on prvi put pojavio u Americi. I to jeste neka vrsta emancipacija devojčica u to vrlo tradicionalno društvo. Dakle, uveo je i dečake i devojčice taj obred i ti su obredi imali za cilj da afirmišu jevrejski identitet, ali sada u modernom kontekstu, zato što je obred ipak oblikovan po uzoru na neke obrede u široj zajednici koja nije bila jevrejska. U današnje vreme jevrejsko obrazovanje je više nego razvijeno, i versko i sekularno, na čitav niz načina. Imate jevrejske škole, univerzitete, postoje nedeljne škole, tako da je i dalje, kao i prvih vekova, akcenat pre svega na temeljnom obrazovanju koje, a to nije specifičnost samo za Jevreje, jeste onaj nužni preduslov za očuvanje identiteta i pojedinca i kolektiva. I sada bismo morali malo da se fokusiramo na lokalnije prilike i da pogledamo šta za to vreme ili nešto malo kasnije se događa sa onima koji su u istoriji poznati kao stari Sloveni. Kada govorimo o obrazovanju u vezi sa Slovenima, prvo što nam pade na um, i to je sasvim prirodno, su slovenska braća ili solunska braća ili sveta braća, a to su Ćirilo i Metodije, odnosno pre monaštva, Konstantin filozof koji će u monaštvu postati Ćirilo. Oni su u 9. veku, to je opšte poznato, širili pismenost i hrišćanstvo među Slovenima u Velikomoravskoj kneževini i Panovini. I to je nešto severnije od ovih naših predela, ali je vrlo važno imati na umu da je to zapravo početak slovenske pismenosti, pa i onda obrazovanja, da su oni na dijalekat solunskih Slovena preveli neke prve svete tekstove, uobličili jedan jezik koji je zapravo konstrukt i koji nikada nije bio govorni jezik, a to je staroslovenski, i uobličili prvo pismo koje je poznato kao glagoljica. Ovde su primeri oble i uglaste glagoljice. Oni su svojim radom pomogli kulturni napredak Slovena, ali pomogli zapravo očuvanje tog slovenskog identiteta, jer je moravski knez Rastislav zapravo tražio da neko, njegov narod, podučava Hristovoj veri na njihovom jeziku. Nisu hteli da pređu na latinski, kakav pritisak je postojao tamo, i zato su oni, taj Ćirilo i Metodije, ostali upamćeni kao neka vrsta slovenskih apostola. Nakon njihove smrti, njihovi učenici potisnuti sa tih teritorija moravske, spuštaju se južno i šire pismenost, a osnivaju i 2 prepisivačka centra, jedan je bio u Bugarskoj, u Preslavu, drugi u Ohridu. Ne slažu se istraživači gde su učenici uobličili jedno modernije pismo, a to je ćirilica. Ja mislim da ga imamo na sledećem slajdu. Ali, da li je to bilo, dakle, u Bugarskoj ili u Ohridskoj školi, ali je to pismo kudikamo bilo jednostavnije za učenje i ono je ostalo do dana današnjeg u jednom značajnom delu pravoslavnog sveta kao dominantno pismo. Sad bih molila da krenemo dalje. Utemeljitelj Srpske crkve i državnosti, Sveti Sava, on je živeo na prelazu iz 12. u 13. vek, od 1175. do 1236. bio je istovremeno i prvi veliki prosvetni delatnik, kao i prvi srpski književnik. Njegova prosvetna misija započela je još u manastirima na Svetoj Gori, a nastavila se osnivanjem škola po srpskim zemljama i donošenjem zakonopravila
i ovde se vidi jedan prepis Savinog zakonopravila iz 13. veka, prvog zakonodavnog i pedagoškog zbornika u srpskoj istoriji. U njegovom delovanju obrazovanje je bilo nerazdvojno od duhovnog uzdizanja, društvene stabilnosti i kulturnog identiteta. I mi sad vidimo da zapravo ne postoji odstupanje od prvih tih najstarijih početaka do danas. Identitet, kultura, obrazovanje, duhovnost, sve je to zapravo jedna zapravo celina. I sada rukopisi se prepisuju, do 15. veka razvoj jezika traje sinhrono pisanog i govornog, međutim kada padne despotovina u 15. veku više taj razvoj neće biti sinhron. Kada se Srbi dosele u Južnu-Ugarsku, oni će imati rukopise pisane jezikom 15. veka, a govorit će jezikom s kraja 17. veka. I sad bih molila da idemo dalje. Potreba da se jezik reformiše postoji od prvog dana upravo zbog tog nesklada govornog i pisanog jezika. Međutim, do 19. veka ne postoji školski sistem na način kako mi danas razumemo taj izraz, kod Srba mislim. Međutim, pri manastirima se oduvek učilo i monasi su ne samo bili pismeni, nego su i čuvali te rukopise i prepisivali ih. Poznate, recimo, Resavska prepisivačka škola. I tekstovi srednjovekovne srpske književnosti pokazuju za osnovu da su njihovi autori bili visoko obrazovani ljudi. Ja sam malo pre pomenula Jefimiju, možemo despota Stefana Lazarevića ili brojne druge, jer je to zbilja vrhunska književnost, ne samo istorijsko svedočanstvo o postojanju kulture jednog naroda, nego vrhunska književnost. Međutim, prosveta i školstvo na početku ustanka, sad smo već u 19. veku, u lošem su stanju i veliki procenat nepismenih ljudi. U Srbiji jedva da je, kako to piše Vuk Karadžić, na 100 sela bio jedan pismen čovek. U periodu između 1804. i 1813. godine dolazi ipak do reorganizacije školstva i prosvete. Do kraja ustanka u Srbiji je bilo oko 50 osnovnih škola, najviše u Beogradskoj, Valjevskoj i Kragujevačkoj nahiji. Govoreći o tome, Vuk Karadžić piše: za vlade Crnog Đorđija u Srbiji bile su postavljene škole gotovo po svim varošima i gradovima, a i pogde kojim selima. Trajanje male osnovne škole određeno je na 3 godine, a predavani su sledeći predmeti. U prvoj godini poznavanje slova i slobovlja, to je bukvar, u drugoj časlovac, u trećoj psaltir i katihizis, računice i crkveno pojanje. Značajnu ulogu u razvoju prosvete u ovom periodu odigraće upravo Dositej Obradović, inače nosilac prosvetiteljskog duha kod Srba, koji će u avgustu 1807. doći u Srbiju. I on dolazi u poznim godinama u Srbiju, kada nije morao, mogao je kod tršćanskih Srba da živi mirno i u izobilju u svojim poznim godinama, ali njegov prosvetiteljski duh i potreba da pomogne svome narodu učinila su da je on prikupio značajna sredstva od pre svega tršćanskih Srba. Oni su bili veoma bogati i vrlo spremni da pomognu Karađorđa, a polovinu svoje ušteđevine dao i sam Dositej. Od toga je kupljena municija za ustanak i on tako, na naročito bezbednim uslovima, kolima zaprežnim stiže do ustaničke Srbije, a onda u osvit moderne epohe taj isti Dositej, autor pisma Harlampiju, Života i priključenija, Sovjeta zdravog razuma i mnogih drugih tekstova, prevodio je basne i pisao naravoučenija, što je početak zapravo retorske misli kod Srba. On utelotvoruje ideal učenog čoveka koji stiče znanje po evropskim kulturnim centrima s namerom i misijom da ga donese u srpski prostor i kao prvi ministar prosvete u obnovljenoj Srbiji organizovao je školski sistem, prevodio knjige, pisao knjige, udžbenike, njegova misao da se narod najdublje uzdiže putem obrazovanja i prosvete postala je temelj celokupne obrazovne filozofije 19. veka. Karađorđe ga postavlja za direktora svih škola u Srbiji
i pored omasovljenja škole, vidnih poboljšanja u samoj organizaciji i sadržaju rada nije bilo. Dositej će, naime, zle su istorijske prilike i vi ne možete očekivati normalan razvoj u nenormalnim istorijskim prilikama. I, međutim, ipak će 1. novembra 1808. u Beogradu biti osnovana velika škola, što je preteča Beogradskog univerziteta. I to će biti početak savremene prosvete kod Srba. I sada idemo malo kasnije, i romantičari, i realisti, i modernisti, što se književnika tiče, to jest mnogi od njih, bili su i prosvetni radnici. I to najznačajnija imena. U periodu srpskog romantizma, značajni pesnici i umetnici, deo života proveli su kao učitelji i profesori. I sad idemo redom. S leva nadesno, Đura Jakšić, pesnik između ostalog pesme Otadžbine i autor antologijskih pesama kao što su Na Liparu, Mila i tako dalje. Radio je kao učitelj u brojnim mestima Srbije, od kojih su neka bila i vrlo siromašna, predavao je i crtanje u gimnaziji, a njegovo književno i slikarsko stvaralaštvo bilo je prožeto iskustvom neposrednog kontakta sa mladima i narodnim životom. Onda Laza Kostić, pesnik i mislilac izuzetne širine, tvorac antologijskih pesama poput Santa Maria de la Salute i Među javom i med snom, takođe se jedno doduše kratko vreme ogledao i u predavačkom poslu. Njegovo obrazovanje, estetski senzibilitet i filozofska refleksija imali su jasan pedagoški potencijal prepoznat još za njegovog života. Nemamo vremena, a moglo bi se mnogo šta reći koliko je Laza Kostić u svom spekulativnom smislu, u svom duhovnom radu doprineo savremenoj teorijskoj misli kod Srba. Sledeći je Stevan Sremac, autor možda najživopisnije proze srpske književnosti, pisac Zone Zamfirove, Ivkove slave, Popćire i Popspire. On je bio dugogodišnji profesor u gimnazijama u Nišu, Pirotu i Beogradu. Njegov stil formiran je između ostalog i u susretu sa mentalitetima koje je upoznao kroz pedagoški rad. Potom je tu Bora Stanković, autor između ostalog Nečiste krvi i koštane, koji doduše nije radio kao nastavnik, ali je bio dugogodišnji činovnik Ministarstva prosvete. Potom Isidora Sekulić, možda bismo mogli mirno da stojimo pred Isidorom, autorka i pisama iz Norveške, Kronike Palanačkog groblja i mnogo čega drugog, jedna od naših najznačajnijih književnica i verovatno najobrazovanija žena svog vremena. U prosveti je provela mnogo godina, predajući različite predmete, među njima i matematiku. Spoj strogosti, ali u najboljem i najplemenitijem smislu erudicije, razuma i stila, činili su je jedinstvenom figurom i čine je i dalje jedinstvenom figurom u istoriji srpske prosvete. U drugom redu počinjemo sa Milošem Crnjanskim, piscem Seoba, romana o Londonu i brojnih drugih tekstova. Neki misle da su Seobe jedan od 3 najznačajnija srpska romana ili najznačajniji srpski roman. On je predavao u gimnazijama u Pančevu i Beogradu, a pedagoški rad bio mu je blizak i kao zanimanje i kao sastavni deo kulturne i patriotske odgovornosti. Potom je tu, naravno, Desanka Maksimović, pesnikinja ogromnog dijapazona, pisala je celog života, verovatno najznačajnija naša pesnikinja i nijednog trenutka taj ogromni opus nije gubio na kvalitetu, nego šta više s godinama dobijao. Ona je provela deo radnog veka kao profesorka u Prvoj ženskoj realnoj gimnaziji u Beogradu, gde je i penzionisana. Predavala je u Obrenovačkoj gimnaziji i Trećoj ženskoj gimnaziji u Beogradu. Njen poetski i moralni autoritet ostavio je dubok trag među generacijama učenika. I sad, sa srednje škole da pređemo na univerzitetske profesore. Naravno, ja moram da kažem da ovo je samo jedan mali deo značajnih imena prosvetnih radnika, bilo da su bili srednjoškolski profesori ili fakultetski, bilo ih je mnogo više, ali prosto eto da izdvojimo neke. Na prelazu iz 19. u 20. vek, Beogradski univerzitet, koji je do 905. bio velika škola, postaje središte srpskog duhovnog života. Mnogi njegovi profesori ujedno su bili ključni stvaraoci u svojim epohama. Prvi, s leva gledano, je Jovan Skerlić,
koji je predavao istoriju srpske književnosti na Beogradskom univerzitetu i formirao kritičke standarde koji i danas oblikuju akademsku recepciju književnosti. Njegova predavanja predstavljala su događaj, a prisustvo na časovima intelektualni izazov. Nažalost i nažalost srpske kulture kratko je poživeo. Potom je tu veliki Bogdan Popović, profesor estetike, teorije književnosti i uporedne literature, zaslužan za uvođenje modernih principa u tumačenje književnosti. On je autor manifesta srpske, odnosno programa srpske moderne, kojim srpska kultura ulazi na velika vrata i po prvi put hvata korak sa svetskim trendovima, a posle evropskim pre svega, ali posle u nekim trenucima je i prednjači u tome, ali je zaslužen za oblikovanje čitavog niza kulturnih politika koje su proizišle ispred njegovih predavanja i tekstova. Treba dodati da je on kao urednik Srpskog književnog glasnika otvorio vrata novoj generaciji. Umeo je da prepozna i mlade pesnike, avangardiste, pre svega Crnjanskog, koji su bili sve suprotno od njegovih estetskih načela, ali je znao da ako on mladima ne otvori vrata, posle njega neće biti nastavka. A ideja trajanja u vremenu jeste da se i mladoj generaciji otvori put, čak i onda kada je ona potpuno drugačija od naših pogleda na svet. I konačno, treći je Slobodan Jovanović, profesor ustavnog prava i političke teorije, jedan od najdubljih srpskih mislilaca 20. veka. Njegova predavanja predstavljala su sintezu nauke, istorije i filozofije prava. Tu je i, treba pomenuti, Branislav Petronijević, koji je predavao filozofiju na velikoj školi, a kasnije i na univerzitetu. Tvorac je originalnog metafizičkog sistema, izuzetno cenjeni u inostranstvu i ostavio je snažan trag u akademskom životu Srbije. I konačno da vidimo, da kažemo neku reč i o naučnicima koji su bili u službi obrazovanja. Među srpskim naučnicima pedagoško zvanje bilo je sastavni deo poziva. Josif Pančić je kao profesor botanike na velikoj školi bio tvorac moderne prirodnjačke nastave u Srbiji. Otkrio novu vrstu četinara koja je po njemu nazvana Pančićeva omorika i to je ta ilustracija uz Pančićevu sliku. Njegov naučni i pedagoški rad postavili su temelje savremenog razumevanja prirodnih nauka u Srbiji. Pored njega je Jovan Cvijić, koji je predavao geografiju, etnografiju i antropogeografiju na Beogradskom univerzitetu. Njegova istraživanja Balkana išla su uporedo sa radom u amfiteatru, gde je oblikovao pogled generacija na prostor, narod i kulturu. Potom je tu Mihajlo Pupin, profesor na Kolumbija univerzitetu. On je dao veliki doprinos u oblasti višestruke telegrafije, bežične telegrafije i telefonije, kao i rengenologije. Zaslužan je za pronalazak kalemova koji se po njemu i zovu Pupinovi kalemovi. Svojim predavanjima i knjigama uticao je na čitave generacije studenta. Obrazovanje je smatrao najvišim izrazom opšte ljudske i nacionalne emancipacije. Mihajlo Petrović Alac bio je profesor matematike na Beogradskom univerzitetu i on je tu i u svoje vreme svetski priznat autoritet u oblasti diferencijalnih jednačina, osnivač moderne matematičke škole u Srbiji. Njegov stil predavanja bio je energičan, duboko misaon i istovremeno popularan među studentima. I konačno Milutin Milanković, profesor primenjene matematike i nebeske mehanike na Beogradskom univerzitetu, formulisao je teoriju klimatskih promena i reformisao kalendar. Učionica mu je bila jednako važna kao i kabinet, jer je znanje video kao oblik odgovornosti. Hoću da dodam da je ovakva klima na Beogradskom univerzitetu, ali i u Srbiji, otvorila vrata jednom nizu Jevreja koji su bili više nego ugledni srednjoškolski i univerzitetski profesori i koji su ostavili, budući u jednoj prijateljskoj sredini, neizbrisiv trag na srpsku nauku. I ovo je samo, kažem, kratki uvid. U delima svih ovih ljudi prosvetni rad bio je prirodni izraz njihove intelektualne orijentacije. Predavanja, podučavanja, rad sa mladima predstavljali su integralni deo stvaralačke misije. Oni su učili druge onako kako su i sami učili.
s verom u moć znanja da oblikuje pojedinca, zajednicu, jezik, državu i epohu. I reč prosveta je i u nazivu izdavačke kuće koju je osnovao izdavač Geca Korni. Izdavačko preduzeće Prosveta baštini tradiciju od 1901. godine, kada je taj čuveni izdavač otvorio knjižarnicu u Beogradskoj Knez Mihajlovoj ulici. Ova gornja slika je slika kako je ta knjižara izgledala nekad. Prosveta je bila najveća izdavačka kuća u bivšoj Jugoslaviji. U najboljim godinama izdavaštva objavljivala je prosečno svaki dan po jednu knjigu, a nekada i više. Nema iole značajnijeg srpskog pisca u proteklom veku koji nije bar neko svoje delo objavio u ovoj izdavačkoj kući. Na čelu Prosvete, na dužnosti direktora i u njenom uređivačkom odboru bili su mnogi poznati pisci. I sam Ivo Andrić, naš jedini Nobelovac, koji je svoj čuveni roman na Driniću uprije objavio najpre u Prosveti, bio je predsjednik upravnog odbora ovog izdavačkog preduzeća. A ovde u prvom planu donje fotografije nalazio se, kao i sada, to je savremena fotografija, ali u Gecino vreme prostor gde su se skupljali najznačajniji književnici Beograda i sam Ivo Andrić, dolazili da popiju kafu i da porazgovaraju. To je bila ta knjižara. I konačno, pošto sedimo u ambijentu u kojem se nalazi ikona jednog prosvetnog radnika koja je bila oštećena, brutalno oštećena u toku novosadske racije, setimo se da je praznik Svetog Nikole u crkvenom pravoslavnom crkvenom kalendaru upisan crvenim slovima, kao Sveti Nikolaj, arhijepiskop, miriklijski čudotvorac, odnosno Nikoljan. Praznik Svetog Nikola je jedan od najvećih hramova i porodičnih praznika u srpskom narodu, a sam svetac je zaštitnik putnika, moreplovaca, mornara, lađara, ribara, vodeničara, trgovaca, pekara, strelaca, sirotinje, dece i studenata. Na sve ovo što sam ja danas pred vama izložila, nasrnuli su zločinci kada su u raciji ubijali prosvetne radnike. I zato još jedno vas pozivam da razmislite šta se događa kada zlo nasrne na one ljude koji su na sebe primili tešku i odgovornu misao da podučavaju.